Dun kisah saboh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungan barat ngon barat, di saboh tempat muno carita. Nasi doane di mosi ada, lam jejak saat tuangan poma, ditanyong ba'ama ayah jinopat hai jinopat, dilon rindu tat kena erupa. Tong hudep mepat alamat, ulun jak sedot awat keraya. Nyoka meninggai mepat kejirat, ulun jak siat lun baca doa.